Policy by le tuna kan lo review tura hi Prestige cookware set ani a tuna kan cookware set Prestige a hian a model hi Omega ani a Omega cookware set ani ti chuanin hei a hnuaiah hianin heng ho Prestige a hi induction base vek ani a in hmuh thei chuanin hei a vai hianin hetlama pawh hianin han enila induction base vek ani a tin an mani hi anodized non-stick coating vek ani bawk ani an thira hi a chha a 2.5 mm vel anin ka hria nge 2 mm 2.5 anin ka hria Prestige hi mo an quality a tha em maya in hmuh thei chuan hei a handle hi rubberized coated ani a feel upon nuama a quality po tha a ti chuan hemi hi atang a that na chu hemi frying pan le tawa bi ka hian hei tlai push button a hemi phoi chhuat thei mai khanita mo ti chuanin kut pakhat chuna hau tak deuh hlek tiam me a tia zokin lok le mai thei khanita ti khanin hei ol sam em ya tin tuna mi hi a color hi hei black ani a black dana hi tla hena a deceptive sep baya van theng the galaxy a van theng the duma artificial sio tesser sar ang khanin atesio sio mai ni hei amoi em ni tuna mi color bi ka hi ti chuanin in hmu thei chuan hei ama hi hi ani a superior non-stick coating ani a durable finish ani a stain free interior a chunga hi stain free ani a ti chuanin gas le induction a compatible a pi OA free ani boka soft touch handle ani boka ni hemi mo a soft touch handle kha plastic pa ngai ni lo khan rubberized coated kan te me a feel hi a khoya hi nom em mai bok ani ti chuanin enge kan soi maya khanin tlai hianin hemi liter hi 2.7 liter ani a hei hi 2.5 liter ani a hei hi 25 cm ti a soi mai khani a liter ang khanan tilawa ti chuan hemi diameter hi 24 ve ni a 2.7 2.5 le 25 cm mo an diameter kha hi 24 diameter ani a an lian tha a amoi hnaya quality thaboka hi rupees sang khat le zanga chau in kanon sale ani